Oj! Pa di ste? Long time no see, a? Bez brige, dobro sam, rješavale se neke stvari. Ma pričat ću vam. Ali evo nas sada tu i nosim poklone. Odnosno, poklon. Jedan test. Da vidimo koliko dobrog šefa imate. Odnosno, jedan jako dobar lifehack za sve fitness entuzijaste. Znači, otkrio sam nešto što će ti pomoći biti fit. Da, postati fit. Ostati fit, živjeti fit i uglavnom kužite što ću reći. Znači, nije uvjet da morate biti fit da bi ovo koristili. Ali ćete biti bolje fit ako imate to na raspolaganju. Kužite da idem s ovim? Ako ništa, bit će to jedan fitness lifestyle. Ovo može biti besplatno, ali i ne nužno. Sve zavisi kakav ti je karakter tvoj šef. Kužiš? Voli li svoje djelatnike, ili ga baš briga i samo ste mu broj, ako na ovaj način ne ulaže u svoje radnike. Iako, i u tom slučaju, ako ste mu samo broj, mislim da mu se lijepo broji ako na ovaj način ulaže u svoje radnike. Neoporezivo mu je, ili tako nešto, možda i nije, nisam siguran. Kompleksno mi je malo sve to oko zakona o radu, prava, djelatnika, obveze firmi, poslodavca i sve to. Ali znam da postoje mnogi koji imaju šefove koji to rješavaju svojim radnicima i iskreno to mi je super. Isto tako, skužio sam u razgovoru sa dosta svojih frendova da zapravo puno ljudi uopće još ne zna za ovo. A meni je bilo otkriće svemira u trenutku kad sam saznao za to prije mjesec dana. I rekao, ja želim da moji ljudi znaju za ovo. Tako da, evo nas. Znate da vas volim uputiti u nove stvari. Pa ako pomogne, super. Ako ne, bude. Bude uskoro. Jer ovo će zaživjeti 100%. Vidjet ćete. Uglavnom, evo o čemu pričam. Pas sport. Ste čuli za to? Uglavnom treba vam, jer lito ide mala. Dakle, to je aplikacija s kojom možete ući u bilo koji sportski objekt u Hrvatskoj ili Sloveniji. Bam! A? Ok, ajde. Nije baš bilo koji, ali ima ih preko 400 već na popisu, a popis stalno raste i zahvaćeno ih je nekoliko gotovo u svakom gradu, tako da sigurno ima i neki blizu tebe. I kad kažem sportski objekt, mislim na bilo što sport related, eto. Znači ne nužno samo teretane, iako je njih najviše. S tim možeš na tenis, na padel, na jogu, na nešto borilačko, na plivanje, neke one grupne opcije. E sad, zašto ja mislim da je to jako fora? Zato što sam često u stisci s vremenom i živim u Karlovcu, a radim u Zagrebu. I ako moram, na primjer, ostati u Zagrebu nešto do navečer, ne stignem na trening dok se vratim doma, a imam tu onda neku rupu od 2-3 sata, ne znam onda di bi, i s ovim onda lijepo odem na trening ili na bazene, ili sauna, ili masaža. Onak, sve te neke wellness i fitness opcije su ti na raspolaganju. I ja mislim da je to fenomenalno. Prije par godina sam stvarno plaćao 2 članarine, jedna u Karlovcu, jedna u Zagrebu, za teretanu, jer mi je često bilo takvih situacija pa sam trenirao u 2 grada. Znam da ne bi rekli na meni da treniram, ali nemojte teretane kriviti za to. Neće sama članarina donijeti rezultate, to već znate. Da. Uglavnom, ovo mi je top stvar, jer s jednom članarinom možeš kombinirati kako ti se koji dan, gdje i na što ide. Jer nije samo korisno za one koji funkcioniraju tipa na 2 grada, ili ne znam, ono, kad si na godišnjem pa si preko ljeta na moru i odradio bi se trening. Nego je super i za tvoje raspoloženje kako ti se koji dan nešto radi, jel? Jer caka je u tome da s jednom članarinom možeš gotovo bilo gdje, ali samo jednom dnevno. To je caka, što je zapravo više i nego dovoljno, budimo realni, da se ostane aktivan. Znači, jednom dnevno se može kucat kod da ti se otvore vrata nekog sadržaja koji želiš. Na primjer, danas si u teretani, sutra odeš na plivanje. Prek sutra opet gym, dan nakon masaža. Pa 5. dan recimo neki grupni trening, 6. dan je subota, možda odeš s frendom na tenis ili tako nešto. Nedjeljom možda s familijom na neke bazene ili toplice ili tak neš. Onak, super stvar. I to je na popisu. I zapravo, kad uđeš u aplikaciju, izbaciti sa popis tebih najbližih lokacija i objekata
ali možeš i prošetati s prstima po karti i vidjeti gdje se još šta nudi. Jako mi je sve to cool. A košta oko 50 eura mjesečno. Nisam jako siguran koliko košta točno, jer šef plaća. I samo tako to može funkcionirati, preko tvog poslodavca, ali tako nekako se kreće cijena. Što je zapravo i cijena tvoje mjesečne članarine u džimu, ako se ne varam, u koji svako toliko možda ne stigneš. Je tako? Mene vas je ovo stvarno oduševilo. Kad sam otkrio, šokiralo koliko ljudi ne zna za to. I razmišljam si od onda onak kak dobro i kak bi bilo super da sve funkcionira na takav način. Znaš ono, samo ideš kroz život i kaj god ti padne na pamet i treba od ne znam nekih iskustava ili aktivnosti, trgovina i slično, bam, skeniraš kod na aplikaciji, poslužiš se i odeš. A šef neka plati. Da. Ajo, kako smo mi daleko još od toga, Ali evo, ovo je prvi korak. I sad znam da možda nemamo svi šefa koji je voljan izdvojiti dodatnu lovu za radnika, pa makar to bilo za njegovo zdravlje. Ali možete se s njim dogovoriti i da si sami plaćate to. Samo je bitno da se članstvo pokrene preko tvrtke. Ne znam zašto je to tako, ali evo, ne znam ni kako funkcionira žarulja, a koristim ju svaki dan, tako da. Uzmi kad život da limune, ok? Ovako vam to izgleda otprilike. Znači uđete u aplikaciju, tako vam se otvori. Kad dođeš tam gdje želiš ići, otvoriš ju, stisneš ovaj tu QR kod. Ja sam već jutros bio na treningu, kao što vidite. Ali tu se inače izbaci QR kod, taj netko s druge strane ga skenira i upadaš. To je to, sva mudrost. Unutra si, ostalo je na tebi. I prvi korak je na tebi. Drugi je na tvom šefu. Tako da nadam se da imaš dobrog šefa. Najlakše je vama koji ste sami svoj šef, jel da? Vi sebi uvijek ispregovarate najbolje uvjete jako lako. Čestitam. Da, koristio sam jedno vrijeme nešto slično, samo s karticom i nekako je uvijek ta kartica bila zaboravljena, znaš. Ili ostane u torbi za trening, a ja došao u saunu ili na masažu, ili je ostala u novčaniku, a novčanik je doma i tak dalje, ne? Zato mislim da je ovo praktičnije jer te mobitele ne ispuštamo iz ruku, znači doslovno na WC idemo s njima. A i popis lokacija i sve ostalo bitno i korisno ti je zapravo u aplikaciji. Tako da one click away stil života, ne? Niš, da ne duljim, nadam se da sam otkrio jednu jako cool stvar i korisnu stvar koja raste i širi se. Jer evo, na primjer, pratim ih na Instagramu isto, vidim da se kod aplikacije može koristiti i u Poleu Sportu za kupovinu ili recimo u Cinestaru za kokice. Ali isto tako taj dan ako ga skeniraš, ne možeš ga onda više iskenirati za nešto drugo. Tako da, kužiš, to je caka. Samo jednom dnevno. Pa zaprati ih ili odi na njihov web i pošalji im upit, ako vas zanima tak nešto. I onda će oni kontaktirati tvog šefa, tako da ga ne moraš ti moljakati sve to. Ako si niste dobri, ako i to tlaka i sve te stvari. Link stavljam u opis dole, pa čekirajte to ako vas zanima. Samo mislim da je glavno pitanje u cijeloj priči koliko dobrog šefa imaš. Da, ovo će biti dobar test. Javite rezultate da napravimo analizu. Lajkaj ovo, šeraj, komentiraj, tagiraj nekoga s kog misliš da bi mu ovo bilo super. Tagiraj šefa također. I pretplati mi se na YouTube kanal za još lifehack savjeta. Da, nema na čemu. Ajmo. Pa! هلا اجا الزعيم العظيم مرادين مدفكا الشعب يقول اني حاكم كريم اي ايوه